Ibihe byiza ku bakunzi ba M.250 ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho none ku itariki 2 z'ukwa munani umwaka wa 2025. Amakuru yacu turahera mu Rwanda aho inteko ishinga amategeko yamaganye Vital Kamerhe washinje u Rwanda gutwara ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indi nkuru y'akababaro, Mitali Protais wabaye minisitiri yitabye Imana. Bijyanye n'ubuzima, ubushakashatsi bwagaragaje ko abana bahora imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora gutuma bagira imyitwarire mibi. Amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo i Kinshasa, abunganira leta mu rubanza rwa Kabila bemerewe miliyoni 2,430 z'amadolari y'Amerika. Mu Burundi, abadepite basabwe gushaka diplome, kwiga Icyongereza ndetse na mudasobwa. Naho muri Ukraine, abadepite barwaniye mu nteko. Izi hamwe n'izindi nkuru turaje tuzigarukeho mu buryo burambuye. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye imvugo za perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe zishinja u Rwanda ibirego bidafite ishingiro. Zivuga ko rwatwaye igice cy'ubutaka bw'icyo gihugu kigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Kuri uyu wa mbere Kanama 2025 nibwo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yasohoye itangazo ryamagana imvugo za Vital Kamerhe yavugiye mu nama yabereye i Geneve. Inteko yagaragaje ko ubwo Vital Kamerhe yari mu nama ya gatandatu y'abaperezida b'inteko zishinga amategeko ku isi yabereye i Geneve kuwa 30 Nyakanga 2025 yahinduye imvugo ashinja u Rwanda ibirego bidafite ishingiro. Ubwo yagezaga ku bitabiriye iyo nama ijambo rye, Vital Kamerhe yagarutse ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko abarenga miliyoni 10 bamaze kuhaburira ubuzima mu gihe abarenga miliyoni 7 bavuye mu byabo kubera intambara n'umutekano muke bimaze imyaka irenga 30. Yavuze ko ku bw'ibyo ihuriro mpuzamahanga ry'inteko zishinga amategeko rikwiye kugira uruhare mu kugaragara muri iki kibazo, cyane cyane muri iki gihe igice cy'igihugu cyacu kigifitwe n'u Rwanda n'inyeshyamba za M23. Amagambo yakoresheje ubwo yashinjaga u Rwanda ibi birego niyo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yahereyeho yamagana imvugo ze kuko zinyuranije n'amasezerano y'amahoro ibihugu byombi biheruka gushyiraho umukono bifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yibukije ko ubwo Vital Kamerhe yari mu nteko ya Francophonie yabereye i Paris kuva ku itariki 12 kugeza kuri 13 Nyakanga 2025 yemeje umwanzuro ushyigikira amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi bifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizweho umukono kwa 27 Kamena 2025. Muri iyo nama, Kamerhe yashishikarije inteko zombi gufasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano y'amahoro. Anashima umuhate wo gukomeza ibiganiro no guharanira ubufatanye bugamije amahoro n'ituze mu karere. Igitangaje nuko kuri iyi nshuro yahinduye imvugo. Mitali Protais wigeze kuba minisitiri w'umuco na siporo yitabye Imana aguye mu Bubiligi aho yari amaze imyaka irenga 10 atuye. Mitali Protais yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia kugeza muri 2015. Mbere yaho yari yarabaye minisitiri w'umuco na siporo, minisitiri w'urubyiruko ndetse yigeze no kuba minisitiri w'ubucuruzi, inganda, ishoramari, ubukerarugendo n'amakoperative. Mbere yo kwinjira muri politiki yabaye umusirikari, nyuma aba n'umudepite. Muri 2015 nibwo yagiye kuba mu Bubiligi ubwo yari amaze gukurwa ku nshingano ze nk'umudiplomate. Yitabye Imana afite imyaka 62. Ku bijyanye n'ubuzima, ubushakashatsi bwagaragaje ko abana bamara igihe kinini imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora guteza imyitwarire mibi. Ubushakashatsi bwerekanye ko ingaruka zituruka ku gihe abana bamara kuri za screen zishingira ku myaka n'igitsina. Abana bafite hagati y'imyaka 6 n'10 nibo bibasirwa cyane kurusha abari munsi y'imyaka 5. Abakobwa bakunze kugira ibibazo bijyanye n'ihungabana y'amarangamutima nko kwiheba cyangwa kwiyanga, mu gihe abahungu bakunze kuzikoresha cyane bafite ibibazo by'imbere mu mutima. Uburyo abana bakoresha za screen nabwo buba bufite icyo buvuze.
Urugero, gukina imikino ya videwo bifitanye isano n'ibibazo byinshi by'imyitwarire kurusha kuzikoresha bareba za videwo zijyanye n'amasomo. Byagaragaye kandi ko abana bari basanzwe bafite ibibazo by'amarangamutima bifashisha imikino bareba kuri za sikirini kugira ngo batuze nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi. Ababyeyi basabwa gushishoza no gukurikirana abana babo. Umuyobozi w'ubu bushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza yavuze ko ababyeyi bagomba kwita cyane ku buryo abana babo bakoresha za sikirini. Ikindi basabwa ni ukutazibabuza gusa, ahubwo bagakurikirana n'ubuzima bwabo. Umwana uhora kuri ibyo bikoresho aba ashobora kuba akeneye ubufasha bwihariye mu by'amarangamutima cyangwa se izindi nama. Amakuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi, Ndabirabe Daniel Gueraz, yasabye abadepite bashya gushaka diplome bakiga Icyongereza ndetse na mudasobwa kugira ngo bagendane n'igihe kigezweho. Ubu butumwa yabutanze nyuma y'aho inteko y'u Burundi itoye perezida wayo na ba visi perezida babiri mbere yo gutangira ku mugaragaro manda nshya y'imyaka 5. Daniel Gueraz wari unasanzwe ayobora inteko icyo gihe yabwiye abadepite bashya ko abenshi muri bo bakiri bato, bityo ko bakwiye kwiyungura ubumenyi kugira ngo bashobore gusohoza inshingano neza. Yagize ati, muzafate ko iki gihe ari amahirwe Imana iduhaye kugira ngo twiyungure ubwenge, ntimuti igihe mwiyungura ubwenge. Urebye benshi muracyari bato, abatararangiza n'amashuri bazareba uburyo bakongeraho. Ni diplome. Hano witunganije neza umwanya ushobora kuwubona. Ako kanya muzaba mubonye ntimuzagapfusha ubusa. Aba badepite babwiwe kandi ko mu mahanga Icyongereza ari rwo rurimi rukunze gukoreshwa, bityo ko bakwiye kukiga kugira ngo nibazahagararira igihugu cyabo bazumve ubutumwa bahabwa. Abagize inteko y'u Burundi umutwe w'abadepite batowe ku itariki 5 Kamena 2025. Bose hamwe ni 111, barimo 108 bo mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi na 3 bahagarariye ubwoko bw'abatwa. Muri Kongo Kinshasa, abunganira leta mu rubanza rwa Kabila bemerewe $2,430,000 z'amadolari y'Amerika. Minisiteri y'Ubutabera ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasezeranije abanyamategeko 7 barengera inyungu za leta mu rubanza rwa Joseph Kabila ko izabahemba $2,430,000 z'amadolari y'Amerika. Urubanza rwa Kabila ruri kuburanishwa n'urukiko rukuru rw'igisirikare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva tariki ya 25 Nyakanga 2025. Ubushinjacyaha bumushinja icyaha cyo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyokomuntu. Ni ibyaha ubushinjacyaha buhuza no kuba bumushinja kuba umuyobozi w'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Leta ya Kongo yahaye akazi abanyamategeko 7 kugira ngo barengere inyungu zayo muri uru rubanza. Ibasezeranya kubahemba amadolari angana na $2,430,000. Harimo abemerewe $300,000, $350,000 $400,000 by'amadolari. Mu gihe abanyekongo batunguwe no kubona ingano y'aya mafaranga, umwe muri aba banyamategeko Maître Jean-Marie Kabengere yatangaje ko mu gihe atagera kuri miliyoni 4 z'amadolari yari guhabwa, uwagombaga gufata Colonel Nanga wa AFC M23 na bagenzi be atari menshi. Ati, mwibuke ko hadashize igihe kinini mu kwezi kwa Werurwe tariki 7 n'iya 8 mwabonye itangazo rigenewe abanyamakuru ry'uwahoze ari Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba uwafata Pero Luwara na miliyoni 4 z'amadolari kuwafata Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa. Uyu munyamategeko kandi yagaragaje ko urubanza rwa Kabila rukomeye kandi ko rwasabye ubushobozi bwinshi kugira ngo we na bagenzi be bashobore kurengera inyungu za leta muri uru rubanza. Maître Kabengere yatangaje ko mu gihe Kabila yatsindwa, abanyamategeko ba leta bazatuma ashobora gutanga indishyi ya miliyari z'amadolari zizahabwa leta ndetse n'abandi bagizweho ingaruka n'ibyaha ashinjwa, bityo ko umukiriya wabo atazahomba. Dusoreze kuri iyi nkuru yo muri Ukraine aho abadepite barwaniye mu nteko.
Abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Ukraine barwanye bananiwe kumvikana ku bitekerezo byatanzwe mu mavugurura y'itegeko ryakozwe atuma ikigo gishinzwe kurwanya ruswa n'ishami ry'ubushinjacyaha rishinzwe kurwanya ruswa bigenzurwa na guverinoma. Iyi ntambwe yakuruye impaka n'imyigaragambyo mu gihugu, binamaganirwa kure n'abaterankunga bo mu burengerazuba bw'isi bafasha Ukraine. Ni imirimo ya mbere yari icishijwe kuri televiziyo birimo kuva intambara y'Uburusiya yatangira muri 2022. Ubuyobozi bwari bwahagaritse kwerekana imirimo y'inteko kubera impamvu z'umutekano. Abagabo babiri bo mu ishyaka riri ku butegetsi bagaragaye barwana mu gihe bari mu biganiro bungurana ibitekerezo, ariko impamvu yabyo ntiyahise imenyekana. Ndabashimiye cyane abo twabanye muri uyu mwanya w'amakuru. Twabanye nitwa Eminante Umugwaneza. Umunsi mwiza, muhahe muronke.